Persoken dua tendungena ngayaki harta deginti iboroken du kekelengan du ngayaki rupa mora hate pekalak-kalak du mana angin ibas pusuh du kita melewas ringkaman bangku kenca tergahade ya tendungena ibahan harta agi kenca terbohorong kekelengan luntur merupa nande ginti Kadiola mekena mulihi bangku alo kenaku mama nangin ninduman bangku labo perubahan latiku menang labo perubahan latiku kenang lagu perubahan enggolit kudat sambarandu ateku kalang nang dangi kenang adi setahalikin barendang asa gundari ergana telu sendengan ibahan harta nande ginti kenca terborong kekelengan du luntur merupa mora hate kadiola mekena mulihi bangku alo kenaku mama nangin nindu turang labo perubahan latiku menang labo perubahan latiku kenang labo perubahan anggolit kudat sambarandu ateku kalang nang dangi kenang adi setahalikin barendang asa gundari ergana telu sendengan minaha ukur kumadian aku bagaimana ninaha pusuh kumadian aku sisadan maka bagai nande ginti enggome ku keleng ku gade eken gian ate
ku ngena ku gade kenande ginti ate ku ngena